Hello kagayam na imbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Manuela sa napudnanagan. Tintay drama nga sakbay ti amin. Makablawa mampay ni Sibayan Villa Gwen, Joyce Ann Tamayo, kan dagiti taga nga bulan Talugtog Nueva Ecija from Josie Peng. Kastoy man ti kuna ni Cubs at Manuela. Dirma ng biyanang, nasapa ka na balo kat 5 dagiti anak ko a pinanawan ti asawa kanyak. Nagrigat nga masapul ngagbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rogyak tag salaysay idinabiitak pay ana balo. Manganan milya bakit? Anyat sirsiripom di tatawaya. Umay kakade, dara sa burlan. Makitam ti makitkitak. Ha? Ni ka di Manuela abalo ti bagbagam? Wen, kita anay. Nabiit pay la nabalo ngamnay. Syumanor pamatan. Ha? Nene, ayuwan. Nagkiting di surutpan na. Ngam in fairness, bagbagay naman siya. Napudaw ngamin. Atay ko, apay nga agkatos ka eh. Pagpampantas siya, magayam dita Manuela. Nay, saan mo ka? Abay, dagas ayat ag-apresyar. Sabali ti pantasya kan apresyar. Si kamot. Ay, di nakpadpadasan Orlan. Ni, kita anay. Adda kain inawag na iti cellphone. Ha? Unang nagpaisaw. Asino ngay nga tatikain inawag na? Adda nga tan boyfriend na? Kanya pa'y ngay, lakit di kita anay nakalipstick pa iti napuskol arid. Kan nagpuskol ti pulpus na. Naa, nagbiit mo't ang nakailiw-liwagan ngay no addan adagos nobyo na. Sumayat kit di Kabalbalo na pa'y langam gumaratigitin. Di lagbain. Sapay 5 dagiti anak na. Babasit da pa'y mga road. Ay, uray kumano dadakkel dan ta isaw. Sika ngay bakit? Lumabalo ka, makiasawa kan tupay? Manyaga po. Sa anak mo tagaratigit. Napadas ko, tadasawa na. Iso ahuston, tinaminsan na panakiasawak. Sika ngay. Ha? Ay, depende Depende nga. Basta, it depends upon the situation, bakit? Napananan ngay. Awam mo tanda dya Manuela. Dya mo nasiputan tinagturungan nan. Ala, intamanganan, mabisina kon. Bye-bye amon da dya Manuela. Paliiwom tumanin maminsan. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Dawag ko agpatpatangdan ka kanuag dalos ka naglaba Manuela. Pudnoya. Wen sir, agpalaba kayo ayan. Anya sir, tata, wan numanong ko ng kadilatan. Nag-retire ako, no? Iso di na ko naawagan iti sir. Ha? Nagsiramot nga minon tay laundry apagpalpalabaak. Kan nagabrudon tay ka nakakatangtang danak ngagdalos ka naglaba. Siya kun atat ha. Alaman nga rod, kaano nga adda bakantem? Intun bigat tata. Ala nga rod, umay kan tunubigat, tas anak arumwar. Urayon ka, Manuela. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Naganak mo't gaya mo ka anak Amelia. Wala, tinalikodan mo dyan nobyo na. Intarayan da. Kit, di single mamngarudon adya ka anakam. Kanya pa'y ngay. Dama nga minamampang na. Uray ka nakakday dyan ngamjak kaya ti style na. Sa bagay, napintas dya ka anakam. Adun tulat tati agaram kinkwana. Ay na, wala tamukon. Sigurado alukwendan tumananday jay, no makinobyo manan. Jay tumo inana, may sama garanggan dyang. Iso titimawidan dyan anak na. Un nga rod, dya mo't laag papapintas tar aramidon da dya nga ipag mo. Kada lumaba sa kijabalay da, agsarsarmeng. At dansa mo lalaki na. Kasta mga rod katap ko lakay. Ngamjak lagtagtagaray tawang maibidensyak. Angam no makaala kiti ebidensya ay sigurado asinaan di kabsat ko dayjay. Ha? Bakit? Kita ang di lumabas. Ni Manuela manen. Ay na, nagpapintas manen. Ay sigurado lakay. Adda manen ka date-data. Lakit dia. Kita mo ti tsura na naka-shoulder bag, nakasanglas ka, naka-skirt. Ampang at talaga day taabalo.
Makaas-asawa mga tanay so akasta. Di lamasyan kada kita anak na. Nagbabasit na bailaan. Ngumjay kat lalaki tin into narunan. Ay, huwag nga ruda. Di lagbain. Ipadlaw na launay akailiw naman ang timadaan ni ti asawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, papanam JJ. Mapanak ija istor, Tata Orlan. Inak gumatang iti sardinas asidaan mi. Apay, awan insang put jay inayo asidaan niyo. Saan pa'y nga minasimang put? Maladaw ka nung agawid. Ha? Ay sus, napnapanan lang ay. Apay alaman. Asino ayat ikinasinarak na itay? Napan nagtrabaho, Tata. Oho, kunkuna na laday jay. Ngam addalakid di kinasinarak na. Ay sus, addanton maikadwa atatang nyo, JJ. Ha? Ay, bantayan nyo di inayaw. Tanay, amangan numakatumpong iti lalaki amang parigat to kada kayo. Sapay nagbabasit pa'y dagi di addem. Awan lalaki akasin sinarak ni nanang ko, Tata. Adda, dinala ibagbaga kada kayo. Ilimlimod na, JJ. Ibagam ija inam, tasaanin ang makiasawa. Kabalbalo na pa'y lang makisinsinnarak din iti lalaki. Kaasi kayo lang anak na nukasta. Asino tinangibagang adda lalaki akasinsinnarak ko? Ni Tata Orlan, nanang. Amangan kanuno makatumpong ka iti lalaki amang ulpit to kada kami nga anak mo. Naglukumot day di ataon. Agar aramid iti istorya. Trabaho ti papapanak. Saan alalaki? Wano anya pa'y dita? Imbagak anapan kayo nagtrabaho ngam saan amamati ni Tata Orlan. Kuna na nga ilimlimod mo kano ti makisinarak iti boyfriend mo. Saan nga agpayso day ta anak ko? Di mo patpat yan day jay nga Orlan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Saan kumamot akas jay ti ibagbagam ijay anak ko Orlan? Tawan mo't kinapudno dagitang at atapon nyo kanya. Nadaramid mo, talaga amagasangan ka, Manuela. Sa anak amagasangan, jay anak ko ti pampanunutek. Amom nga ubing day jay. Nalaka amamati iti anyaman ama ibagakan kwa na. Awan bibiyang ko. Saan man asyak ti sungat-sungatam siya, Manuela? Apay, anyat ibagbaganay ta babae lakay. Umay nakitsung-sungatan ay. Agpakalinis launay ngamin. Awan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami si Kan Manuela ha. Taadayo nga imun una kami alumugar iti dayta barangay ngam sika. Imay kala nakikaruba kada kami dito ngam kastakan. Wala, ngam dagami mo't tinakapatakdaran ti balay mi. Taginatang mi ka nga ruday jay. Wen, ngam basit la jay lote nagatang yo. Imanay la nagipatakdaran nyo iti basit abalayo. Ngam da kami nalawat ti dagami ditoy. Iso at teritoryo mi dito abanda. Da kami ti may sa akalawaan iti daga ditoy. Ala, pumanaw kan! Numakangag kay ti saritawan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami. Taamin tayo at the freedom ng agsaw iti kaya tayo nga ibaga. Nawatam! Oh, at tatangtan mo nagdalos kan naglaba, Manuela. Kan alam da gito'y nakabag ngayon sa ganak. Tapara kada kayong agiina. Ah? Ni, anya dagito'y tata. Bagas kan groceries. Diyak mo lang maibos na kita. Isuayawid mo. Anya? Ala, nakababain ng tata Arman. Idi na minsan badbado tiintad mo kada kami. Ita, makan? Maasyanak iti sitwasyon nyo nga agiina. Isuakayat kayo atulungan, Manuela. Ay na, nagsayaat kayo at talaga tata. Agyaman nakunay kada kayo. Awanan yaman na. Ala, mabit lang, tailugan ko na kita. Taitulod kan. Tanadagsan da kita yawid mo. Ha? Ala, saanan? Ag-tricycle akong tata. Basta itulod kan. Uray taad damot tay ko check. Di ka kumagbabain kanyak, Manuel. Orlan, umay ka kadi. Darasama. Apa ya? Anda ko kwag. Darasama, mabitlaang. Apa ya? Kita man eh. Adda nang itulod ka ni Manuela ang kakutsi. Kita man eh. Asos, anya ngay, di husto dya atap ta. Nga da boyfriend na. Agure ka.
mabigbig ko day ta alakay. Taymot pensyonado iti kabangibang a barangay day ta. Ni Tata Arman. Ha? Ay, wait. Isumot gagpaisaw. No kasta? Iso, ti pakisinsin na rakad na ita Manuela. Iso tinobyo na. Kwan Ay, nalaing mo day ta babayan niya. Pinili na tay pensyonado. Amo ka, kwarta lang ti kinayat na di ta alakay. Katanya pa'y ngay. Kasta talaga ah. Nakasapulan itimang biyag kalagiti limang anak na. Di lagbain. Kabalbalo na pay lang, adan-adagos ng isukatan na itinatayan nga asawa na. Un nga rod ah. Nalaing mo't day ta babae. Rupat kwarta. Manuela, in ka pa agmerienda. Nay, apay kag sangsangit ka. Ay, ay ayak lang amin tibagik, tata. Tapay kaskas-to'y daktidad duma ka lugar. Ha? Apay? Adda ngamin nangag ko apang madakas dagiti ka arubak kanyak, tata. Ha? Apay? Anya day ta? Ibagbagada nga da relasyon, tata. Anya? Iso apanag ko na maudin da ito'y ayumay ko dito'y balayo, sir. Diyak ngamin kaya't mairaman kayo ang masarsarita iti awan mo't kinapod na. Ay na, Manuela, di ka paapektar ka na kita tao. Apal dala day takin ka. Bay-bay am idano kas tati kayat dang aramidan. Aguma da. No nadalos ti konsensyam, awan ti rumbeng apakapektaram. Agtrabaho ka lata para kadagitan anak mo. No siyak, awan problema kanyak. Oray anyat sa asawan ti tao. Lakaya kon. Awan panawin kon kadagita bambanag. Basta ti makunak, agtrabaho ka lata. Bayam dagita at tao. Kasta siguro ti talent da. Timang padakis iti padada at tao. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, mapan kayo ka na ijiskwilaan mi. Taday baga ni teacher mi. Ne, anya ti baga na aya. Di na pala imbagakan kamot. Jack mo, nanang. Ay, Jack masango. Ni tatang mo ano masango na. Anya da jay? Jay maestra ti anak mo Papaayaban na ta kano ijiskwilaan da. Sikan ti mapan, masadutak. Awan mo't ara-aramidam dito'y balay. Sikan ah. Kat uray mo't sika. Awam mo't trabahom ita, tanalpasan ti aramidan nyo abalay. Masaduta ka rumwar. Inkay baga kinilolam. Tay sutimapan iji pagadalan nyo. Ibagam asaan mi amasango. Busy kami kunam boyet. Taanyat pa ka kumikumanda. Makumikum da amang sarsarita iti padada a tao. Ha? Lola? Una yan dagijay adadakkel mo. Awan mo trabaho da. Ngam siyak pa'y lati patudunan damag. Sapay jak makapag na talimtag to'y dua asakak. Ala, wanyag paiso. Apay ngay. Adanakan ko ang naikontra iso akasta. Ibagam kadana ng kantatang mo, ta isuda ti mapan ijay pagadalan niyaw. Ibagam alimtag ti sakak, wan. Wan Lola. Ngam no dida kayat. Oray saanan No kasta. Adda asawa di nakirelasyonan na nana. Wan milya. Katamuyaw. Endarum ka no di asawa na di lalakay. Kahit nabalo din na. Wan ka now. Anya ngay, di husto dya kunakin kamilya. Nadlaw ko ngamin a pamilyado dyan nobyo day dya akalugaran tayo. Na minsan pala nakitak ngam nadlaw kon. Wan nga rod. Bili ba ka talaga kan kalakay? Nalaing ka mang kilatis iti may sa tao. Gatuan ah, siyak pa iti kunam. Kat kumusta ngay mo teka bayaw? Asino na, ni Manuela? Kasino pa'y kumangay? Wala. Ay na, kasjay ah, isulat ta. Pasaray itulod dela kay anobyo na. Agpayso aya nga da relasyon da. Kunada mga awan, makaungat kanupay ni Arman.
Takas na tagwarwara sa damag. Oho, isuda ka di. Iliblibak dalaag. Kat no nagpipintas tibado dagiti anak na. Takasano, kanayon nga igatangan nila kay Arman itibado da. Ken uray ni Manuela ko nama. Baro akanayon tibag na. Pati dagiti bestida na nagpipintas. Gatgatangan laki din nila kay Arman dagijay. Nay, malaman, agawid kayon tanay. Panagluluto manan. Alaan yun tayo inutang yu abagas kan sidaan. Tayong kay agluton, Melia. Orlan! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Igaadyo ti ag-eskwela anak ko, wan. Ikarigatan kayo apagadalan. Bayan nyo, tanoan ton trabahok nanang. Saan kayon ton amarigatan? Tulungan kayon ton amang paadal kadagiti kakabsat ko. Agyaman na kanak ko. Ngam di mo pa ila panunutan dayta. Tiket di pa nagadal mo ti ipamaysam a panunutan. Aramidak ti amin na kabailak. Tapno mapagadal kayo nga anak ko. Amo Manuela, addan na panunot ko awagas, tapno saan kan amarigatan amakilablaba. Pabuludan ka iti pagpuunam ng agnegosyo. Ala, amangan no jak makabayad, sir. Mabayadam man kan saan, o kila ang kanyak. Nakitak no kasano tirigat mo amang bibiyag kadagitan anak mo. Kanti may sapay apakaasyakan ka, kasta lang arudon ti sitwasyon mo, ngam adu pa'y ladag iti mangitadanas ka. Iso atulungan ka, Manuela. Kat sapay ko ma, tamapadakkel mo to ti rugyam a negosyo. Onya, kayat mo tag negosyo? Kayat ko launay asal. Kasta ti arapaap ko. Ngampuunan lang amin ti parikot. O sige, di mon problemahan dayta. Siyak ti makaamo, Manuela. Ngam, anya ngay a business ti kayat mo. Linyak ti agluto, tata. Iso akarinderya ti ipatakder ko. Kat agyaman ak unay iti ado at ulong yu, sir. Talaga ang wais day ta babae. Kita man ang nakapatakderan iti karinderya di ta sango ti balayda. Kani, nagado ti mapanmangan. Inal daw ama puno ti karinderya na. Huwag nga rod. Adumot ten ati naliksab na itila kay anobyo na anya. Huwag nga rod No siyak, jak lama ito rada pag negosyo ti kwarta na hut-hut ko. Sapay umaya mo ti banglo ti masida dita karinderyana. Makapabising. Intan sa umutang iti sida unta. Tari, awan pa'y naluto ang masida. Awan mo't ngawin maigatangan iti masida. Ingkala umutangan ni Jestora. Saan na dita? Di mo mo't ipadlo ama ibusan ta iti kwarta lakay. Nanang, addamanan medalyaming agkakabsat. Ay, wow! Talaga, anak ko? Ay, kablaawan kayo nga rod, Agyaman kami, nanang. Uray adda wal dagiti kakabsat ko. Nalaing damat gaya medya eskwelan. Ala, ano samdagiti addim no nawulwul da. Saan abale, tainton dumakkel da. Maikaton ti kinawulwul da. Gagangay iti ubing ti kasta anak ko. Kat sikapay lat imang tulong kadagiti addim iti assignment dawan. Tani, makumikumak iti karinderya tayo. Uy, nanang. Di kay madanagan. Anya mo dagiti agrado mo ngay buyit. Pasig mo't awasay anaparisan iti itlog. Nanang, Kan apa day tao Nagado ti absent mo. masaduta ka sumrag. Nagrigat mat ngamin ti sursuro day di pagadalan. Kat kasano day ito ngay. Agdubli ka. Isungarot apapayaban na kayo ni Maestrak iti. Takasarita na kayo kano. Tabarang may pasakpay. Ngam di kayo mat ngamin napnapan. Anya? Kasanaw asaan amabagsak. Kat baybay anyo mo nga minta anak yaw, Melia. Agmay salangarudan nga anak yaw. Ngam di yu pa'y matutukan mo. Takasanaw.
Day talamang sarsarita iti padayo at tao ti into na rin yaw. Uray awan ka ninyaw, basta adda maichismis yaw, ayos laeng kada kayaw. Ah, Anya ngay ita, di agdoble ta anak yaw. Di yung mga tulungan iti leksyon na. Rebeng na, isuro yu lakta dito'y balayaw. Di yu iya sa amin iti maestra na. Taaduda nga agkakaadalan. Di na matutukan amin ida. agsardeng ka lang aron nga giskwilan, buyit. Yes, kay kayat ko ananang. Nanang, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman agtadinak pinaay iti arapaap ko para kan ka anak ko. Agyaman akmat kada kayo, nanang. Taureg may sa kayo anang paadal kanyak. Kan kadagiti kakabsat ko. Naipaay mo dagiti masapsapul mi. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aginggat ka ba ulak? Ikarigatan kayo nga ipaayan iti napintas a masakbayan, anak ko. Inton addan trabahok, nanang. Syaktun ti mangituloy amang bayan iti utang yo kini Tata Arman. Ay na, di mon panunutan day tata nabayada kun. Nabayagan a nabayadak day jay, anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sumrikan boy. Sana siya tikarkaritan nyo. Tadagas kayo kanya. Addan dagiti agama. Sa dino nga'y tinangkakitaam ka ni buyit lakay. Ijay Crossing ah. Mangibabay hindi ang anak mo. At daman dinanog nan. Chinansingan na pa di balasang agbanbantay di store. Unay mo tikas ta nga aramid mon, buyit. Day talagpapanawa tararamidam. Di ka pa'y lang arod mga asawa. Tadjay to asawaan tag problema kan ka. Wen, mga sawa ko. Danag yun eh. Mga sawa ko ni Timabiit. Indarumda ka na jay anak yaw urlan. Ay, uning nga ron nanang. Sa bali man nakalukwan tinaramid nan. Nagtakaw ka no ijay store. Ay, anyan. Kakaisuna nga anak yaw. Ngam na baybayan yaw. Di yun na isuro ang naimbag ti anak yaw. Uning nga ron nanang. Maamiris mi itan day ta abidot mi. Ay, agsasarunomot ta nakalukwan tar aramidam ta anak talakay. Tunggal mabartek, agkabil, agchansing ka nagtakaw. Mangibabay nila diyang anak ta. Katanusan nyo ah. Tadi humot ngamin insuro ang naimbag ti anak yaw. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Bagbagaan nyo lata. Tapatyak ngagbalbaliw pa'y dayjay. Ay, uwan ananang. Tutukan min da anak mi. Masapula bagbagaan mi. Takababainan ti kas jingar aramidan na. Nagpagraduar ka man gaya man idikal man, Manuela. Ha? Ayun, umay kayon to numanam. Taadda basit pagsasangwan tayo dito'y balay. Ay na, naimbag ka pa eh. Paggraduar ka, paggraduar. Upatan dagiti na paggraduar mong anak mo. Kasi ti Diyos, Melia. Kantultulungan dagiti talong anak ko para iti tuition dagiti addida. Ay, makapaapal ka. Di adalon dagiti upat nga anak mo. Madamdama, jay buridak mo tagturpos. Di adal to aminin nga anak mo. Nagsisingpo dapay. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag idi, Melia. Nga agbalinda ko maanasaya at nga anak. Ay, sorry ah. Naadaman na isawsawang wano madian na aramidan mi kan kay tikal labas. Pakawanan da kami kuma. Itala na ika nakititurad nga umayagkid daw iti pasensya kan ka, Manuela. Ay na. Awan kanyak day jayon, Melia. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Iso alipatam daytan. Awan sakit tinakam ko kada kayo, Melia. Ay na, agyaman ak nga rod ano kasta, Manuela. Nagsaya at ka tao.
Tauray pinadpadakes da kay ti kalabas. Di da kami indardarom. Kat nagsaya at kalatta kada kami, Manuela. Pudno ana sakitan na kiti damo kadagiti agkakasakit nga ibagbaga dagiti karubak ngam kit di saan na ka nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Inaramat ko kit di day takarit tap nagpursigiya ka mangisakad kadagiti anak ko. Kat ita di adal aminan dagiti limanga anak ko kat pagyamanak unay ti Diyos an namarswa tadi na kami binaybayan. Alakastan, tigayim mo, Manuela. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyamanak manen, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Ken ti original nga kinkukwa kadagiti drama ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Kapadasan man ni Kabsat Eva saan napudno na gantintay drama nga makablawa mampay da Leonida Carambas di Alicia Isabela, Jing Montero Natividad iti Baguio City, ken ni Gina Pacelo di ta Singapore from Isabela. Kastiman ti kuna ni Kabsat Eva, dirma ng biyanang, nadaan na kiti asawa nga anak, dadda kabailan na itibiyag, nga manyan tagapoy ti kinabak ng ti pamilya na, di na maten suruan ti agtrabaho. Tamang namnamalatan iti dagiti dadakkel na kankwana. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kanayo nan ti panagkuyog-yogan ni Celine Anobiam Piolo. Apay awan pa'y plano yung agkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problemahan ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Wen? Kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Ibagam tatulagan tayon ti kasar yo. Kat na kayo papang? Da kayo ti agdesisyon ito dayta. Tasyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, Eva. Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isuda ti masurot. Anya? Ay, kababainan kadakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat kadataadwa ti paggapuan ti gastusen tang agkasar. Kat kwartami mo't ka na papang tigastusan ta. Anak dakmot na papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan ko maarumbang amang namnama kapay lakadag iti dadakkel mo? Sana balay? Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy iti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton karagiti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Pepeng lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tag pamilya. Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Ammo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na ang motor aramiden na. Oy na, mabayag pa ya matay ta Marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kayat tiyang trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Pepeng. Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no ibaga na gititat tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. Ha? Ket kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan.
Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin na magastos. O, nabalayan. Yak kaya't nga gastos kayo iti uray sintimo. Ibagayo na nakasapulan ang magatang, tamang tedak iti paggatang. Ah, Kakaisuna nga anak mi ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalaysa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo, awan problema. Oray ayaban yun to amin nakabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan yo. ay saanen, abalayan. Da kaminton ti makaam mo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Unangam sayang. Ipabalkot tayo, karag iti tattao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddu maket ited talaangan kada Piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaisuna nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta inak itudun ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited munto numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit ta duwata amang yawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan ta ba, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras namin, kakabsar. No adda regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amat tinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday tinabara palakpak. Piolo ken Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuan atam no mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagijay. Katuan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamot. Wan tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, no aglibi. Aglibi kay bagambagamat. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida.
Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adu tinasayang asaga na idi kasaryo ken ni Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Uwin nga rod nanang. Adu tinaibuleng tanabang lesemut ngaminan. Apay ngami na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Jaka mo akan ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adut kwartada. Wan siguro ananang. Agduduma mangamin tinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kasla saan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wan nga rod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang may style na la siguro mata. Sana bali a pangas. Tadama pagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait-itadyo kada kami. Kais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kun ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Piolo, may biibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Kat anak dak nga rod. Patpat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Isa di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yun nan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano mga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak nagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak daw. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kon. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayumad gaya mamang. Sumar kayo Pasensyan tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasi ka ti lalaki. Awan nga rod master kan mamang. Amoy mo ta sa anak-anakal pa si ti kolehyo. Kat uray anya trabaho ditan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo ta sa anak anay ruwam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. No kasta ka akanayon. Aggunay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida, anak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat ngagnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. At dan pamilyam, sabali idi baruka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyata nak ngamin ni dirabi
Kasta lata ka na yun nan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta ah. Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadot di manugang yung. Ay, sapay nagkasar ka yawn. Ure nagkasar kami ano talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Basol mo no apay akas JJ anak ta Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, ited ka mo ngamin nga ited iti kwarta kan Uray kumano bagbagaham. Di bagam kumamot asurwon na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro, kat ispoiled mat ngamin. Amumid, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrakan lang ay. Makatrabaho matlat ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo apagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaum. Laglagi pem a naggapu ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan. Amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, uray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Ingkagpa-check up Taro siyak, bay amon ta check up dita. Mapukaw tumot la na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y mata. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papa, awan kwartamin. Manol, tiga sa pulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papa? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasidag ka lang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papa. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanang kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin nga aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw ni ti kwarta papang. Inag-igata nga ni ti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, si kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 tibiyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Maulawak. Agkupit ti barokong ko.
marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang nag itidadakal ko. Kalat mo ti kastya na pasama ka na kwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang to diti kwarta ang piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan niyang trabaho. Ang damot tawid ko, karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kun. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti da dumapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawid ka na kwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Narigat na ito at trabaho. Sana ka nairwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda kumapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Anusam nga rod tagtrabaho takasta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulong aken ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti asawa. Masyanak ngam anya nga rod nalpasan ti amin. Marigatan ididamo ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw na iruam metlaangan. Katultulungak met ngagsapul iti kwarta babaan ti panaglaklako kiti online. Katita danduangan nakmi kat oray kasano maisaksakad mi metlat ta ti biyag mi babaan ti panagtintinulong mi nga agasawa. Alakastan, tugayem mo, Eva. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat umay mo gatangan, Raymond. Sa anak agumatan, kabsat. Anya ay nga rod. Lakwan kay tilako. Ah? Anya ti ilakong kanyak ngay. Patatas kin karots, kapsat. Ayan ti patatas ken karots alakom ngay. Adto yun. Oh, agpili ka laeng no anya tiket mo. Ay nawaw.
Nakadumot din dayta. At dapay nabati ti tricycle ko ah. Mano kilo ti katang maya. Naggapuan tinatang nga ilaklakom ngay. Ay ko ang kapsat. Mula ti kasinsin ko. Tultulong ak lang nga gila ko. Tapno maibos sa dagos. O sige, gumatang kan kapsat. Nalaka lang 50 per kilo. Ikanak man nga ron iti 10 a kilo a patatas kan 5 kilos a carrots. Ay na, agyaman aklaw na kapsat ah. Naksayan mo't langin. Mabit lang, tamangi kilo ak kapsat. At ayun sangpot ko akaros kan patatas, grasya, bakit? Ay na, wow! Nagapuan ti carrots kan patatas nga ilakay. Ni bakit mate? Siyempre, ginatang ko ah. Ijay? Ijay sentro ah, sa dino kumapay. Ay, sagmamanungay ti patatas kan carrots ita. Nalakalaeng bakit? Di mo salut-suren umano. Anya? Awatem kit din tinsangpet ko. Isubay mat nga bastuta iti manungal daw. Sigurado ka aginatang mo dayta, ah? Wen bakit? Sikakit di mo eh. Ay, wala. Tamangan no jak mo't amo ka. Saan adakes tinagtaudan da kita natin? Sikakit di mo. Imbes ang maragsakan ka, tatayin sangpet ko nga bastuta. Saan? At tuyen tikat gatangan nyo, Nana Delia. Ay, agyaman ako na ay Juliet na ko. Awan anyaman na, Nana. Aywan gayam. Amangan kunak no kayat yu ti carrots kan patatas, Nana. Ay, nagapuan ti patatas kan carrots mo na ko. Ginatang ko kini Raymond idi kalman. Ay, nawaw. Nangalaan na ngayon ti patatas kan carrots ala ko na. Kaawam mo garden na. Tinaibaga na kanya kat mula kano ti kasinsin na, Nana. Anya ngay. Mayat kayo kadita mangisuputak iti-itid ko kada kayo? Ay, alaman nga ron na ko. Ikan na ko ray basit laeng. Agtugaw kayo pa'y biit na mangisuputak, Nana. Kumusta nga'y tinapanam lakay? Nakasaritam ni Alan no sagmamano ti kamatis ita. Awan manan, bakit? Ay, yawaw! Apay nga awan maday. Karkaro alimma ka te kamatis. Tay, kasano nga rudin day tangay. Sapay mabalin na maburas ti datuma. Magastusan talaang no ipaw itta bakit? Dangina ti plate no ipaw itta iti jeep. 3 pesos per kilo. Purasin talatan sayang day jay lakay. At anun tamat ngay? Malugi ta no ipaw itta pay laeng. Saan ta nga ipaw lakay? Itid ta kadagiti kalugaran tayaw no kaya da. Ewan anya. Isupay mo't atulong ta kadakwada. Una, isulatan ti panunutan ta. Sayang mo nga may no, baybayan ta. Kan anya ta mo ta ngay, amangan no, adang uminaan ti kamates. Ala, mangan ta nga ruden. Taagburas ta iti kamates. Bakit? Ay, sumurot ka nga ro di kusina. Itay pa yan nakaluto ah. Ay, makabannog tag biyahe. Nalpasan ti ilaklakad mo a papeles? Nalpasin lakay. Nasayat man nga ron no kasta. Aywan kayam. Ada ka numot ipadpadawat danana Delia kun Tata Fredo a kamates. Ay nawa, asino tinakadamagang bakit? Naibaga ni Mario Yuli kanyak itay limabasak iti ayanda lakay. At dapay nga ta. Adu ka numait. Mapanak man nga ron bakit? Mapankalatang, di mo man sobraan ti dawatem. Tilaang kabailan ta nga ibusen. Tapno saan asayang. Kan tapno adamot maramanan dagiti daduma akalugaran tayo. Uwan bakit? Inakon, tanarigat ti may busan. Nangan ka ka din? Sa anak pa yung mabisin. Sige, inakon, narigat nga ta ti may busan. Libre ko naman. Ay, sige, agan-anad ka lakay. Alagon tinabada kamatis, tata. Sige lang, Raymond. Takamatis iti malikodan nyo ay. Saan nyo nga ipadawat na kita? May padawat batag. Alag nga rin, tata. Nagadumatan. Kabalan nyo ka di ngay busan. Nayon akon tapno at damot galas ko ngay may tata. Oh,
Di kayo matanagan. Tasan amasayang dagita kamatis, tata. Tinaduma, ipadawat ko kadagiti karuba mi. Tapos saanin amasapol nga umay dabay dito yan nyo. Nasaya at ano ipadawat mo kadagiti karuba yo? Tiyaday ti gardin nyo ay tata. Saan nyo nga ipaburas dagitay? Ha? Ay, burasan minto malain. Nga saan pa nga ita? Saan mi nga ipadawat? Tabarang addang uminaan ti kamatis. No, daman libren, tata. Umayak man ang dumawat, At tuyan ti kamatis at dinawat ko, bakit? Ay na wow! Nagadumot tunday ta kamatis na kay. At dapay nabati iti tricycle ko, Wala, nagadun. Kabailam nga ibusan day taya? Saan? Nga magdaplanok ka na kita kamatis, bakit? Ay, pangaasim Di ka agar aramid iti pakaibabay ng talakay. Amangan mo't no planom ti mangilako kadagita. Ne, saan, bakit? Anya ngay nga rod. Itad ko kadagiti kalugaran tayo. Titad duma, ipadawat ko no da pasayro. Agpasada ka nga rod dita? Uwan bakit? Sayang ti mapasada ako no sa anak nga agpasada. Adapay na ba ti akamatis yun, Nana Delia? Ay, day lang Juliet na kong. Naibus magayam adagos na. Adumot itay lima basak. Dado ti dinawat ni Raymond. Kastagayam, Nana. Wan, ti ko na ni Tatam Frido, kat ipadawat na kanumot iti sa balay. Nasaya at ano kasta ti kapanunutan na, Nana? Ala akong tanabati akamatis. Sige. Alam latan ako. Bayad ko, Nana. Ay, nawaw. Apay nga bayad ka ka libre da itanak ko. Saan amabalin, Nana? Amok nga adamot gastos yo, iso nga awatan nyo kumatibayad ko. Suburati kwarta, ngayaw-awat mo na ka. Nalakati ka bati sita. Ninanamot, rumbang laang nga agbayad ata ilakok tidaduma. Tidaduma, itad ko kadagiti kabagyan me. Ay, agyaman ako na inakaw. Naimbag lang ay gatang mimot kan ni Tata Mafrido iti bagas may. Ay na wow, ni Raymond akalugaran mi dayjay Kamatis! Kamatis yun dito, Nalakalaan, kakabsat! Kamatis! Gumata kayo! No kasta, ilakla ko na ti kamatis adinawat na kadanana Delia. Kamatis yun, madam! Mabiit man laang taasit gak ti loko. Adda ka maggayam dito'y sentro, Raymond. Juliet? Anya ti aramidam, ilaklakom ti kamatis adinawat mo kadanana. Tangiwan mo man. Tiimbagam kanukat. Noan niya tinakitam. Maguli magkalatan. Saan ang masapol ang makibiyangan ti diskarte ti bada matao, Pananggundaway ti kastangar aramidam. Talakan? Kita ang amadam at ipanaglakok. Distrubon nagpailangan. Adaman sa ludsudak kada kayo, Tata Fredo. Ano na ito, Juliet na kong? Binayadan ka din ni Raymond ti kamatis adinawat na kada kayo? Saan na kong? Ipadawat na kano kadagiti karuba da. Kat no nakitak iji sentro itay tata. Ha? Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kada kayo. Anya? Day tatipudno, tata. Saan matakas tatimbaga na kanya kat? Saan adakas no ilako na? Tidakas kat inulbudan da kayo tapno laang makalibre. Ay sos, jak mo akas tagayam ti plano na. Inton sumarunong agapit kayo, ilako yulatan, tata. Saan nyo nga ipadawat, tani? Adu dagiti man ang gundaway at tao. Okay, kumusta nga ilakay? Mayat bakit? Mayat. Napaibos mo, ti kamati sa lakom? Ay nawaw, kamati sa lakok. Di ka man agindidiam mo si ka Raymond. Awan mo't mula ta kamatis bakit? Nakita da ka ni Juliet akalugaran tayo. Ilaklakom ka no ti kamatis adinawat mo kada Tata Fredo. Lukas ta, nag-istorya day dya babae? Naimbag kumamot ano binayadam tinalam akamatis da Tata Fredo. San mo't nga rod?
Imbagam ka nung ipadawat mo kadagiti ka lugaran tayo. Ay, kuha, bakit? Ay. Mangibabain ka mo't unay lakay. Di ka katiagungot, bakit? Day jela ang ka mo kapamuspusan. Tapos na igatang ta itilamutan ta. Inton sumaro no, agbayad ka no ilakom ti dawdawatem. San anasaya at nga agululbud ka kunak manen. La, ito mo ti dadumaan na paglakwam kada Tata Fredo ken Nana Delia. Apay kumangay. Ay nawaw, talaga ka diyan na puskol ti rupang? Saan ka mabain ana ibisto ti aramid mo, Anya ti kagaram, grasya, nakong. Ay, bayada ko matikamatis a dinawat nila kay ko, Nana. Ha? Naamuhak nga inla ko nagayam ti dinawat na. Iso nga, itad mi ati para kada kayo, Nana. Ay! Nalaing nga raw ngagdiskarte nila kay mo, No, kasta na kong. Nalaing nga agpaiso, Nana. Ang dakas matiwagas na. Nagulbud pa'y kada kayo. Mabain lang siguro ang mga diritsaw. Ay, bayadak latan, Nana. Isupay nga igatang yung iti masapsapul yo. Manaw ay atin na paglakwan na. Amangan mo't no. Di kay madanagan. Taad dati nabatikan ko, Nana. At dalat tamot gunggunana. Agyaman nakno kasta na ko. Ibagam ko nila kay mo. No kayat nati mangilako, umaylang dito'y balay. Basta, pagbayadan nyo tapno saan mairwam, Nana. Nasken nga agbayad, tapang negosyo na kat nga rod, tinateng adaw-dawatin na. Marwam no ipadawat yu laeng, kat pagkukwartaan na mo't, Nana. Talaga gayam nga awan manaknakam mo, Raymond. Apay mo rin bakit? Basaam daytoy, daytoy in-post day ti Facebook. Anya day tayo? Kita ano anya? Ano? Siyak mo data. Sika ngagpaiso. Oray kinuveran data rupam kat ne madlaw asika dayta. Ay, nawa. Apay mat nga impos dak. Ta ipilit mo ka no ti kayat mo. Sika lang nga rodon ti dumaw dawat. Anya? May sa abaglaeng kumati mabalin nga alaem iti libre anateng nga itida. Ang inpilit mo kanu tinangala iti 10 abag. Ipakan ko iti baboy ko kun kunam kanupay. Kadawa mo't baboy atarakan mo. Anya? Nang ipanam iti nateng adinawat mo. Inla akong mananan niya. Ay, kuha, bakit? Di ka makarik na iti konsensya iti kastangar aramidam, ha? Nangagaw ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Pudno ka day nga ada nang i-post ka ni Raymond, Juliet na kong. Pudno, Nana Delia. Ay, anya nga itinaramid na. Ada kano libre anateng nga iwarwaras da dita kabangibang a barangay. 1 bag per person kano, ngam ipilit ni Raymond ti kayat na. Isu kano pa'y ti makaungot. Anya? Nangala kano iti 10 abag, Nana. Ay, nawaw. Nagadumot tinday ta. Ipakan na kano iti baboy da. Ha? Aday, amot tarakan da, baboy. Awan sabay. Awan, Nana. Agar aramid lang dayja iti rason na. Talaga manang gundaway. Amo kung ti maipapan iti day kaabanag, bakit? Namumugayam. Sana na masapon nga istorya akin ka. Wen, bakit? Naibabain ka nung arod ni Raymond. Puskol ro palat ta kanumay. No apay ngamin akasta ter aramiden na. Saan mo't adakas? No ibaga na latan ti pudno. No ibaga na nga ilako na ti dawdawatan na. Tapno saan kumaan nakababain. Dayta nga road. Sana dakas, no ilako na. Ti dakas, kat agulbud pa'y lang may. Di na panunutan na mabisto mo lang taadaw. Ti makakit-kita iti araramidon na. Pakabasbasuran na lang ti kastangar aramiden na. Pakabasbasulan kan pakaibabainan kunam Yak magustuhan ti kasta pa ng kitam kanya ka, sila Juliet. Ay nawaw. Apay nga agungot ka ngay. Wen
Takaslad da kayat mo asawan. Lumabas lang ti tao. Apay nga agungot ka kat awan mat insawang ko adakas. Kitkitaan ka laang mat. Awan, nga maamuklatan nga dati kayat asawan ti kastapan ang kitam kanya. Agpapada kayo kadagiti marites a kalugaran tayo. Anya? Agin ti amu ka pa'y lang ngamin dita. No napudot ti ulom saan akom kumpurmi ti apapaam. Agkontrol ka. Unamlan asino ka man. No lumabas ka laang. Saan kat akasta akas lagbirbiro ka iti apa. Kagurak man ti kasta. Unamlan asino ka man ta perpekto. No kastamat lang gayam. Di kan magmag na iti paraangan me. Mapay dayjay. Napudot mo ti ulo ni Raymond ita. Jakman amo kang kuana nana. Ay, amangan mo't no adanay sawang mawa di na nagustuhan na kaong. Awan mo't nana. Nagululi makaklaang mat itay. Ngam isuti kalaat nga agong unget. Anya? Saan mat siguro adakas no kitaak? Taparaangan mi matidalan da. Ay, day talaan. Di ba kagapaw? Wo nana. Jakman amo iti dahi a tao. Epekto siguro. Dagiti istorya may papankin kwa na Nagbain mo tan. Ta sensitibo ka nga raw. Wan ngam sobra matikas jay nana. Awan ar-aramiden ti tao kan kuana ngam kasdekit din ti panagsasauna. Di mo lang tanikas kasaw na ka. Napabain ang laki di dayjay. Basol na matla ang ano apay ang napabainan nana. Napudot law na iti darak kadagita akalugaran. Apay matlakay. Una, takas jemot nga rin ti panagkita da kanya. Ay nawa? Ay, di ka maawatan lakay. Madlaw nga da kayat da asawan. Anya? Unamlan asino da perpekto. Kasla saan da nga kamkamali. Apay, ada ka di insawang da adakis ken ka. Awan matkid Oh, awa mo ilagayam. Apay napudot ti ulong kadakwada. Wena, tamati nga rin ti panagkita da kanyak bakit. Lakay, no awan ti dakas nga inbagada, di mo ikan iti dakas a kaipapanan ti makitkitam. Ay po, sensitibo ka launay. Kabasol mo mait no apay na i-post ka iti Facebook. At damatrik na kamasaksaktan. Wen, amok dayta tamin tayo, ket adarik na nalakay. Tikam malimlaeng ngamin, ket nagbalin ka nga ulbod. Ay, ket aklunam nagbitut ka, ken agbalbaliw ka ngaminin. Makapaasar mo't ngamin. Amom lakay, nasayaat, no ti may sa tao, ket nadiskarte. Tidakas na laeng ngamin, ket no adda tinayon na akalukwan. Kas kumay tinaramid mo, nagulbud ka lakay. Dakas, tikas jay. Ay nawaw! Di ka agulbud tapno makaganansya ka. No dumawat ka, ibagam ti pudno a pangusaram. Ngamin, awan ti patag wenno serbi ti kwarta no pan nakadadaal met ti panagtalek ti kasukat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.